So ek prep nou vir wat ek moet sê, maar ek wag nou vir die advertensies om deur te kom en dis daai is wat my die mees befokste maak is om te wag vir die advertensie. Kan ons die musiek begin speel? Ek love the music. The music is the shit. That's when we talk. So while there's another ad playing, the Johan van Niekerk show has been a little bit off the map or not existing at the moment and for quite some time, and want to just let you guys know that it's coming back and there's more stuff, there's more interviews, there's more people coming. So I would really appreciate you liking our videos and look up to what we do, and it's gonna be fun. So I want everybody to get engaged and be lekker. And there's gonna be Afrikaans and there's gonna be English, en ja, ek wil hê ons moet, jy weet, lekker oor dinge praat hier in Canada en in Suid-Afrika en all over, net om die geselskap aan die gang te hou. Want jy weet, 'n Suid-Afrikaner van Suid-Afrika wat geëmigreer het, jy weet, ons het nie ons land verraai nie. Ons het nie die easy way out gevat nie. Ons het ons ding gedoen. Ons almal het ons besluite gemaak vir wat vir ons belangrik was. So jy weet, ons is bereid om met julle ouens hande te vat en met julle saam te praat en te vir julle verduidelik, jy weet, wat dit is en jy weet hoe wonderlik dit is, en jy weet ons deel saam hierin en ek wil hê julle moet dit weet. So jy weet, that's what we are going to talk about. Ons bly Suid-Afrikaners, we stay Canadians, we are Americans, we are Canadians, we are South Africans. That is my three closest. Actually, no, it's not the closest. I also have a sister that's married to a fucking Irishman. Yep, she married an Irishman. We're gonna have the Irishman on the show.